Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mthetha yakhe la ihlavusikiza. Loyi nga ta hi khwingilinga of course na Benny Mayengani the president. Yo, so hinkwenu na swi tiva xihundla mani hlavusikiza of course ka swo tala ive kha kopela role model yena of course ku nga Benny Mayengani the president ne. Yeah, so ka siku of course ra ti 30 ta June fike ni nghena ka account ya hlavusikiza lo fane ni nghena ni fane kuma ku kahle this content is just for fun nje. Hi ngo allege kahle ku ta va ku ri ti-allegations. Hi fika hi vona fika tsala ku new bodyguard as you can see a fika tsala ku ni khumba ntsena u fambile. Even then a fika vekela this image. Yeah, so before hi vulavula to tala hi nga hi swi tiva hinkwenu ku Benny Mayengani the president of course no yena bodyguard ya yona ha swi tiva swi dumini ku nga the animal. Ma yi vona mhaka leyiwa hi yona va kha yi hlayisa ka tindhawu to tala ku na vanhu of course va nga yi hlokomezi. So if himpela mhaka leyi a nga le ku jokeni laha ku hey kona I'm not sure loko ni languta munhu wa kona I'm not sure if ku nga ku ri bodyguard na because swi ku mina ku nga ku ri xikhulu nyana so I'm not sure about that one. Mara loko ri himpela ku ta ku ri ntiyiso hi nga vula ku hayi hlavusikiza of course ta kha furthermore a landzela mikondzo ya Benny Mayengani swilo leswi a swi endlaku na dress code na dress code va mbala ku fana even na ntangu leswi endlisaka swo mi rhanga phanda ku na yin'we ya ti-pictures ya hlawu of course ni yi tiva ku nyana na yona like ntangu ya yena mbale xitayili xa vo murhanga phanda so wa xi tirhisa na xona xitayili lexiya ma yi vona mhaka leyiwa. So loko ri i ntiyiso hi nga vula tani ku congratulations to him. Swi kahle swi ri ku hi yena se i ti vona a ri henhla ngopfu as a celeb loko ze laha bodyguard swa ku i vi khi swona i ri le henhla leyi. Loko ri o joko no swa hi problem ku to ku content njhe hi leswo. Ende a swi talangi miroho yi ku dina u kha u tshama exitandini xa wena.